الجمع للروج آوای کردستانه جا رحمتی مصطفى بارزانی را چد بیجن باوی کال يعني دما كنت او ناف بهيست بزانبه او بحثا ملا مصطفى بارزاني که من ديالوگا كدايكا ككرد لعفرينه بكارمنده كي دزگاه خيرخازي بارزاني را ديت او ديالوگ لكو چه بويا لگنده مسكي يا عفرينه چه بويا كيف هم گلكيات ناوه کارمنده دزگاه بدردين نجم الدين كو به دايكي را داخفه دايك جيراد بيجه ادي مرن نخما منه دما از مرم لسر کفن من آلا رنگین و صورت برزانی دینن دایک تبیجه از چه قاس نخوش بمجی دناوا نوینان داد ناوا جهان دا بمجی دما که دبیجن برزانی السر پیان سکنم و همو نخوشین من دچن نامینن دایک بدردین وکه کره خوهم بیزدکه بسر ده دگری جعفرینه افدیمنین کونین ها ببینن فرهاد بالباس جمره شاندنه دیمنین گلکی جوانن براستی تماشا بکن امزاني انك برحس كان برد دلخوشن كو امد فير من من انت كدي بس مرم كافاني من اولو رانجينو سواتي كولي وبرزونيا ان شاء الله امش الليره امد خدمتها ببینم بس نمرم ببین اتشخو نخوش مدیا دابم بگو برزونی الپیدس کنم نخوشی گی داره عید نوروز پر پیرابیمه يعني في التلفوني ببینی خیری برزونی ضحيج برزوني را مصطفى برزوني وكولي كردستاني قشتكي يتشدلي منه فر دلي ما هذا زكي بده شعوتي هو يعني هذا كونه اكيد بدي معنا كم بدي انا تصور بس كردستاني والله كيف قرات والله قرباني أبي بينم دبيني ان شاء الله امد خدمتها داي كوماي ان شاء الله والله أبي بينم بس قربان ويجي أبي رويت عفرين ده بينم ساعات خوش بس أبي بين عفرين ده يلا عفرين والله